released from in the morning. فرزندی نخستین ما در همانجا به دنیا آمد. یک دوستی نزدیکشان به نام این کس مبلغ کلان گرفته تماما غیب زد. باید در این مدت باری هم شوهر شما آمده رفتن یا نه؟ و مثلا حامله‌داری هم نگاه نکرده، میگفت که هیزم بیار، هیزم مایده کن. برای اونه که از همین خانه اجاره من به دیگر جا نروم، من به تمام گپ‌هایش گوش میکردم، اجرا میکردم. قرض‌ها رو نیز روی پوش کردید یا نه؟ مبلغ فرستادهشان رو به بانک بوده، قرضم رو روی پوش کردم. بوم نداشته، یعنی به بینایی که به حولی که ناآباد است به اونجا کوچیده رفتیم. سلام علیکم دوستان، با شما جمشید معروف و این پادکست صدای مهاجر است. پادکست درباره مهاجران مهنتی حرف خواهد زد. فصل اولی پادکست ما از مشکلی و دستاوردهای مهاجران قصه میکند. در این پادکست به واسطه با خودی مهاجران کاری که مهمانان اساسی مایند، از حیات و روزگار، کار و فعالیت و تجربه و سرگذشت‌های آنها صحبت میکنیم. مهمان نوبتی ما اغلای نام دارد. سلام اغلای، بگویید که دوام چند سال این جانب شوهر شما در کره جنوبی برای کار رفتن و در آنجا با چه کار مشغول بودن؟ سلام، شوهر من تقریبا 4 سال این جانب در کره جنوبی به حیث مردکار، یعنی در ساختمان فعالیت دارند. پیش از آنی که به کره جنوبی سفر کنند در فدراسیون روسیه به حیث راننده تاکسی کار میکردند و من نیز همراه آن کس نزدیک 3 سال در فدراسیون روسیه زندگی کردم. فرزند نخستین ما در همانجا به دنیا آمد و وقتی فرزندم 2 سال شد، من نیز برای کمک کردن به شوهرم به یکی از مغازه‌ها به کار برآمدم به حیث کاسیر. در روسیه چند سال کار کردتون شما اگه؟ شوهر من شهروند فدراسیون روسیه هستند و اگر من 3 سال در آنجا همراهشان ایستاده باشم، دوام 1 سال فعالیت بردم. سببی از روسیه به کره جنوبی آمدن شوهرم در آن است که یک دوستی نزدیکشان به نام این کس مبلغ کلان گرفته تماما غیب زد و از همین حساب برای آن که آن مبلغ رو از بانک گرفته بود، مبلغ رو برای روی پوش کردن معاش رانندگی آن کس کفایگی نمیکرد. از همین حساب تصمیم گرفتیم که از نو به وطن برگردیم و از اینجا شوهرم به کره جنوبی سفر کردند. من شهروند روسیه را نداشتم و کودکم که خردسال بود. اول ما اینجا اومدیم و طریق شناسهای خودشان آن کس به کره جنوبی سفر کردند. حالا که شوهر شما در کره جنوبی که قرار دارند، مبلغی که آن کس میفرستند تا کجا به زندگیتون بسندگی میکنه؟ قرض‌ها رو نیز روی پوش کردید یا نه؟ بله، وقتی علاقه در دوام 8 ماه قرض‌ها رو روی پوش کردیم و از بس که ما در یک خانه 1.5 حجرگی همراه خسروخشت منم زندگی میکردیم، طول این سالها کوشش کردیم که یک حولی گیریم و حولی خریدیم، آن را آهسته آهسته بنیاد کرده ایستادیم. اگر مخفی نباشه تقریبا چقدر معاش میگیرن در کره جنوبی؟ به غیر از خوراکشان، به غیر از اجاره نشین بودنشان، آن کس تقریبا 1000-1200 دلار آمریکایی میفرستند. اغلای میگفتید که چند فرزند دارید و در این مدت طولانی چگونه فرزندان خود را تنها به وایه میرسانید و با کدام مشکلات زندگی روبرو شدید؟ من صاحب 2 نفر فرزند هستم و در اول با چند مشکلات روبرو شدم، زیرا نافهمی در عائله به میان آمد. همراه فرزندانم به خانه مادر رفتم. پس از آنجا طول 1 سال که ما در خانه مادری خودم استقامت میکردیم، از آنجا حولی گرفتیم و همون وقتی که ما علاقه حولی گرفته بودیم، بیماری کرونا ویروس همه جا را فرا گرفت و از همین حساب ما بوم نداشتیم، یعنی به بینایی که به حولی که ناآباد است به اونجا کوچیده رفتیم و در اول تنها بودن من گمان کردم که از خانه مادر هم رفتم، گمان کردم که تنها عذاب میکشم، لیکن توانستم که 2 فرزند
фарзандамро ҳам аз боғча гирифта ба мактаб диҳам ва гумон мекунам ки аз мушкилоти зиндагӣ бо кӯмаки шавҳарам, яъне ки ҳар ду мо ки дар ҳамбастагӣ бо ҳам бо маслиҳати пешакӣ кор мекардем, он қадар ҳам ба мушкилиҳои зиёд дучор нашудам. хай шояд фарзандонам барои ба мактабу ба боғча рафтондан камтар ва азоб кашиданд, лекин дар маҷмӯъ бо кӯмаки падару модарам ва хоҳаронам тавонистам мушкилиҳое ки дар пеш буд паси сар кунам. ташаккури зиёд. айни ҳол чӣ тавр бо шавҳари худ аз масофаи дурам гӯем муошират мекунед ва ин ба муносибатҳои оилаи шумо то куҷо таъсиргузор аст? мо тариқи расонаҳои иҷтимоӣ, яъне ватсап ҳаст, телеграм ҳаст, имо ҳаст, тариқи ҳамон суҳбат мекунем ва мегӯянд ки зиндагӣ ба ҳама чиз одат мекунонад. шояд ба ҳамин чиз ҳам одат карда бошем ки дар масофаи дур, зеро медонем ки як рӯз даромада мебиёяд. суоли инҷо ба миён меояд ки масалан дар оила ягон муноқиша ва ё нофаҳмиҳое сар занад ки ҳангоми дар муҳоҷират будани шавҳаратон чӣ гуна ҳаллу фасл мекунед? 2 нафар фарзанди ман, ҳардушам писар ҳаст ва онҳо шояд азбасе ки мо тариқи ҳамин имо ватсапу телеграм гап мезанем, онҳо амон ба суханоне ки падарашон маслиҳат медиҳанд ё баъзе маврид мешавад ки ҷанг ҳам мекунанд, онҳо гӯш медиҳанд. Шояд ки худованд бошад ки ба ман фарзандонеро додааст ки онҳо аллакай сухани маро ман масалан дар хона айни ҳол ҳам зан ҳастам, ҳам мард ҳастам, яъне ҳам модар, ҳам падар. онҳо сухани маро нақс қабул мекунанд, яъне ки ман дар тарбияи 2 нафар фарзандам бо ягон мушкилиҳо рӯбарӯ нашудам. шояд баъзе маврид шавад ки аз ҳад беҳад масалан эркагӣ мекунанд, онҳо ҳоли хурд ҳастанд ку дар ҳамон маврид ман дар телефонро гиром мекунам ва ба падараш мегӯям ки ана ин фарзандони шумо як бор инҳоро сарзаниш кунед. таъсир мекунад таъсир мекунад, бале тавассути телефон ба онҳо сухани падар таъсир мекунад. худи шумо чӣ тавр барои худ вақт ҷудо мекунед ва аз ҳолатҳои ҷисмониву равонии худ аз уҳдаш мебуред? яъне одам хомоха аз дили физиологӣ монда мешавад, кору бор мекунад масалан, чунки тавре ки шумо гуфтед ҳам ба ҳайси падар ҳастед ва ҳам ба ҳайси модар ва бо ҳамаи он аз уҳдаш чӣ хел мебароед? вақте дар Федератсияи Россия ҳамроҳи шавҳару кӯдакам зиндагӣ мекардам, дар он ҷо ба хонаи як нафар ба иҷоранишинӣ рафтем. он ҳам зан буд, ҳамроҳи оилааш ва тоҷик буд, яъне оилае ки шавҳарам онҳоро нағз мешинохт. дар ҳамон оила маҳз ҳамон зан ба масалан ҳомиладориам нигоҳ накарда мегуфт ки ҳезум биёр, ҳезум майда кун, об биёр, мо дар ҳавли зиндагӣ мекунем, дар ҳавли иҷоранишин. ҳамон ҷо аз шаҳр масалан духтуре ки ба ҷои бегона омад, барои оне ки бо шавҳарам ва дӯсташ муноқиша нашавад, ба суханони ҳамон зан гӯш медодам. бо ӯ дар як хона зиндагӣ кардам. ӯ корҳои вазинро ба ман мефармуд ва барои оне ки аз ҳамин хонаи иҷора ман ба дигар ҷо наравам, ман ба тамоми гапҳояш гӯш мекардам, иҷро мекардам ва инро шавҳарам намедонист. акнун он вақтҳо ки ҷавон будам фикр мекардам ки ҳозир мо аз ин ҷо ба иҷора ба куҷо меравем. ҳамин чизро фикр карда ман ба тамоми шартҳое ки он зан мегузошт розӣ мешудам ва маҳз ҳамон мушкилот буд ки имрӯз ман сарбаландона масалан барои бунёди хона устоҳо, марди корҳо, ҳамаи онҳоро худам ҳамроҳи масалан хоҳаронам, шавҳар дорам, падарам, додарам паси сар мекунам. خب سوال این است که گفتید شما دائمی 4 سال شوهر شما در کره جنوبی هستند. آیا در این مدت باری هم شوهر شما آمده رفتند یا نه؟ азбаски он кас шаҳрванди Федератсияи Россияро доранд, онҳо бо корфармоёни ҳамон Кореяи Ҷанубӣ шартнома мебанданд, яъне барои онҳо дар 2 маҳ ё 3 маҳ як бор баромада омадан ин зарур нест ба фикри ман ва бале 5 маротиба ба Федератсияи Россия аз сарҳад баромадан, 5 маротиба ман ҳам ба ҳамон Федератсияи Россия ба шаҳри Новосибирск сафар кардам. یعنی برای دیدار بینی؟ برای دیدار بینی، بله. خیلی خوب. شما گفتید برای شما مبلغ روان بکنم تقریبا از $1000 زیادتر. یعنی شما همچون یک زنی خانواده چگونه مبلغ ها رو مثلا صرفه و سرشته میکنید، چگونه تقسیم بندی میکنید برای عائله خودتون؟
азбаски маблағи фиристодаи он кас бештар барои сохтмони ҳавлӣ сарф мешавад. Аз ҳамин ҳисоб масалан ман устуҳоро даъват мекунам, онҳо мегӯянд ки барои масалан манин рехтани бетон чӣ қадар маблағ сарф мешавад, чӣ қадар амун стройматериалҳо сарф мешавад, ҳаминро ба ман мефаҳмонанд. баъд вақти шавҳарам маблағ мефиристонад, як бор ман фақат стройматериал мехарам ва аллакай бо ҳамон устуҳо шартнома мебандем ки дар муддати аввал ман фақат барои ҳамин сохтмон маблағ сарф мекунам ва аллакай пас аз 1 ё 2 маҳ ман маблағи кори шуморо медиҳам. ва хушбахтона ба ман фақат устуҳое ки гапа мефаҳманду корашонам ҳам ба сифат ҳаст, ҳамаҳо рӯбарӯ шудам ва ман ҳам ҳамин хел тақсимбандӣ кардам. Як миқдорашро аввал барои хариди барои устуҳое ки ҳамарӯза хӯро пухтан лозим аст барои ҳамин тақсим мекунам ва боқимондаашро барои ҳамин стройматериал харидан сарф мекунам. ва пас аз 1 моҳ вақти аллакай бо маблағ мефиристам, ҳаққи кори устуҳоро медиҳам. Анамихел тақсимбандӣ мекунам. баробари ин ба 2 фарзандам барои мактабаш, барои либосгириш, барои хӯрданаш, барои ҳамин чизҳо ҳам маблағро ҷудо мекунам. яъне пеш аз он ки масалан маблағ мефиристам, он кас мегӯянд ки тақрибан ҳамин қадар маблағ мешавад ва ман аллакай онро тақсимбандӣ карда мебинам ки кани барои ҳамин моҳ ё барои ҳамин кор ҳамин маблағ басанда аст ё не. баъзе мавридҳо буд ки маблағ басанда набуд, зеро имрӯз вақте бозор нарху навои бозорро мебинед ба ҳайрат меоед, чунки ҳама рӯза боло рафтааст, нарху наво боло шудааст. стройматериалҳоям вобаста ба сифати худ гуногун ҳастанд. аз ҳамин сабаб 2 маротиба ман аз бонки, як бор аз амонатбонк ва як бор аз бонки Эсхата маблағ гирифта, то он замоне ки шавҳарам маблағ фиристонад, онро истифода бурда аз банк гирифта, баъд маблағи фиристодашонро ба банк буда қарзамро рӯпеш кардам. хуб, оғло пурсиданӣ будам ки шумо аз дурӣ бо шавҳари худ чӣ дарсе барои худ гирифтед ва ин ҳолат ба рӯҳии оилаатон чӣ гуна таъсир расонд? ин дур будан аслан сабаби масалан аксар мегӯянд ки дур будан ин нағз нест, яъне меҳр дур мешавад, инсон аз ҳамдигар дур мешавад, вале он нафарое ки дар вақти ҷавонӣ масалан дар як хона якҳуҷрагӣ бо хусур хушдоман ва 2 фарзанд зиндагӣ кардам, ин кори осон нест ба фикри ман. ва шояд ана ҳамон лаҳзаҳоро ман ба хотир оварда имрӯз барои оне ки дар оянда 2 фарзандам бо мушкилоти манзил рӯбарӯ нашудам, маҳз ба ҳамин хотир, яъне ки ин чизро дар майнаи худ ҷо дода, маҳз ҳамин фикр кади ман зиндагии худро идома дода истодам ки масалан дар оянда фарзандонам чӣ тавре ки ман бо мушкилоти масалан оилавӣ буд набуд дар як хона 6 нафар зиндагӣ кардан, ин осон нест, ин танҳо ба гуфтан осон. ва барои оне ки дар оянда фарзандонам ҳам бо ҳамин мушкилот рӯбарӯ мешавад, ман имрӯз кӯшиш карда истодам ки барои ҳар дуи ҳамон ҳам хона бунёд кунам, яъне онҳо тавонанд ки дар хонаҳои худ истиқомат кунанд. дар фарҷо мехостам фаҳмам ки дар оянда чӣ нақшаву орзуҳо доред? нақшаву орзуҳои ман шукри худо кам кам амалӣ шуда истодааст ва ният дорам ки фарзандонам соҳиби маълумоти олӣ шаванд ва дар оянда ҳамамон зиндагӣ ҳамҷоя хушу хурсандона умр ба сар барем. сипоси бепоён оғлой барои як суҳбати хубу самимӣ. дӯстони азиз, ба шумо низ ташаккур ки то бо охир ҳамроҳи мо будед. ба телеграму инстаграм ва фейсбуку ютуби мо обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамаи пайвандҳо дар зери ҳамин подкаст ҷой дода шуданд. хеле шод мешавем агар дар шаҳр андешаҳои худро нависед. то ҳафтаи дигар дар ҳамин вақту соат моро пайгирӣ намоед.